Oke Mas Bro, hari ini kita mancing lagi ya. Pakai umpan cacing. Pakai joran menggunakan pelepas sawit. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita coba ya. Hari ini Awi nggak bawa pancing, lupa bawa pancing tadi. Pas pulang kerja, pengen mancing. Pancing nggak dibawa. Terpaksa pancing pakai pelepas sawit nih ya. Kita pakai jorannya ya. Semoga ada sambaran. Hari ini Awi mancing bersama Mas Bani ya. Nah, dukung terus channel Awi Fishing Aceh. Semoga kedepannya lebih bagus ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya guys. Nah. Sudah dapat guys. Dapat ikan betok. Mantul. Oke guys, kita lanjut. Oke guys, kita sudah pindah spot ya. Waduh. Nah, ini dia guys. Sambaran kedua. Kita udah pindah spot ya. Oke guys, kita lanjut. Kita mulai lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Uhuy. Mantul. Kita udah dapat sambaran yang ketiga nih guys. Ikan keting nih guys. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita coba lagi ya. Jangan dulu, janganlah diganggu. Dapat lagi ikan keting guys. Ini dia, mantap. Jos. Ini ketingnya. Oke, kita lanjut ya guys. Mantap Jos. Walah, dapat keting lagi baru dilempar guys. Ini dia ikan keting. Nyek. Nah, itulah pandai dia. Nah, kita lempar lagi. Aduh, gak kena. Apa? Aman. Dapat keting lagi. Kecil-kecilan. Ini lagi keting lagi. Kita coba lagi ya guys. Penonton apa mak Ji? Mantu mak Ji. Walah, jatuh. Iya toh. Elah. Aku hampir jatuh. Nah, ini dia guys. Keting. Papon. Ini.
baru babon. Oke guys, kita lanjut. Dapat lagi guys, ikan keting. Mantul, mantul. Dapat lagi, Michelle. Oke guys, kita lanjut. Alah, gak kena. Wah, mocel. Oke guys, kita udah pindah spot lagi nih ya. Kita coba di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada cintanya ya. Semoga ada cintanya guys. Lampung udah dibawa guys. Semoga ada cintanya ya. Alhamdulillah, ini dia guys. Sembaran pertama guys. Ikan gabus ternyata guys. Mantul, mantul. Mantap betul. Kita lanjut ya. Nah. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Wah, betok guys. Wah, babon. Huhui. Mantul, mantul. Guys, kita lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada sembaran ya. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo dikasih tenggelam terus. Makan, 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 makan terus, makan terus. Uh. Ayo, 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 ayo. Alah. Gak jadi, guys. Dapat betok lagi guys. Hai. Wah, betoknya besar-besar ya guys. Hehe. Guys, udah dibawa lagi guys. Udah dibawa. Ayo, 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 ayo. Udah dibawa guys. Nah. Ayo, ayo. Kenapa guys? Nah. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Hai. Dapat betok lagi guys. Nah, ini dia guys, ikan betok. Hai. Betoknya babon-babon sini guys.
Oke guys, kita coba lempar lagi ya. Sup. Ya. Oke guys, sekian dulu ya pertualang Awi hari ini. Besok Awi lanjut lagi, oke? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, oke guys? Mohon dukungannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.